Kabelere me krodun kel chet kroje sialin ko gwa den yam me wan. Nyanga ye kale roje me ke kwi ke mi chalat. Akwar di alin te kumurle ken akwar tin te ka nyak sai. Chikroin mi din madalong chikena ladene. Koni di alati ban rodan mat chet ke min chikena ngaju. Chungwane di al chiwidi te kur ke kwi ko na peramen kwi kur en chitwa ko jungle wanami. Chikura nyando dien nyoko mat pinba kalar kenene bana lo woko jog dien ku bana gwad dangro bana ke diljek gwad nyam men chikana lar kenyam chikere loka chikana lar gwad rewde chikere gan kir chatke metu wanto chikana nyoko lar gwad ndio dien chiken gwad mi chatke makwe chikana nyoko men chinbo re right dien arwaje me gwad dan ne dol kenetin dolo kwarkin ti chirodien matkel ka dol kana ka kampala gwadon ku kan la doltin dol kana ka jimai ne menye kamela chale lunya de roje me kula lar kon were dial ku mi jiram te ka Uganda lamne jagori ganu binio ne kan ngwan dial to kremon dan biga dil ngach man dan ko ken me kula lo ka je Majikara jamo la de jikana mat pin ke jikara ke kir ku cha kan yal moy ko mech ke cha ko moy ko men me cham kana charami dak tede jen cha ja ka bete ko mid duor me belong kala ne ajen gu yin tur ne kene ngo kan kir an wana me chiga te pin ko chi gwa dang raw do jikana men chin kwara jame la lar kon dial na me e ta mi jikana lat ke jikana yal ka karaman ku kon tocher e kir ngai kon dial te la ganwere Dere da me de kula lariye mi ci jegoro lere genetin kokien ku bi widien de chunga de ngene de ala la ta toro de kan ngut ku mi yen kan doran ku de kan te ngeng mrong god dang de to ci kan re ala ka u bi kan ka dil ma ka do bi kan ka ma ka je ti ga god dang de ti kan kalat banyok ci kan we men yam u banani tin laga at kien banakanang chet ke me ngai ko ne je belaga da nang gwa de dan na mabo chikana mat pinbo ka anywa kel ku anywa ka kor kure dan ne chitwo ki to pia kran wana me chi ginyin kan wer ne kwi to pia cha joje te gat ka gat ken di chanang gor kan long no de kan gat ko ken de kan kanang bo re ro nwera raje me mi chikana mat pin re de cha ku ne nyogala ne nyog mala rewo de chikana lara gwanu bana ho ken di al bana kanang ka bana weekend di al bana ka dak ka bana kanang mi Bibal kana galana kan wer no won tikir ge jogan men pe tin karade mu yen chak chobre ro loka be dil gil ke gen chip ka be gil bo ka ten ko ken la gor ke chikora jamo chikana mat pinya bum gor je de was kon di chunga ka kon chi gwi chi ran method ne me de ro lan ke le de jadak chet ke men ngai kona was kon di chunga ngwana dialan te ka wan to da was ken di chunga ku de kan wo ke pure ngwana dial bo tin te ka makwe boda was ken di chunga bo ko de kan wo Raymond makwe kan gwa da nan ku de ka rodin queen na la kwar bunam no ko de kan we jmo de kan pin we dan de kan ajel ka men de ro da lat awo bore lo ka kelio ka de jo gur ga lo ka dial de ka rodi ra la ka ku de kan pin jel chet ko do ban ngai kan no won la kanal raja me roin bum ka chikana la let goro je u mi jiram kel ka ga nuere goro blada me be lat ka mi jiram mi te ka pon nena kon ren wanami mi tiegi Raymond ala munta Sudan ki tie ke mun Ethiopia de yugor gana di right kan di chat ke to ko di kala lere me ngot ke na to re ro lan gor je ro je me da kon ka bu mo long ka da kon ja ku da kon lat re chera dan ka tel kel mi yot kontin dini jro dan de ka pin ku da kon ro je mo da kon gu jugwa ro je me gor je ban je ka bu ka tel me de la gwel tin re te ka dan Take a look at what's going on in our beloved motherland. Citizens are fleeing while our neighbors pay their ways in doing things that we cannot do in the land.
Oh, my heart, ever since they're making is going to their lands, living our economy with nothing business to just take a look at what's going on in our beloved motherland. We depend on imported goods, boosting our neighbors' economies, while ours is going off the land. Oh, my heart, ever since we're making is going to all the lands, living our economy with nothing business to Our founding father once said we have to use the resources we have to make local produce. This may lower the cost of life in general. To enjoy what's ours is fair enough. The Lord Himself said it so loud. Do not throw away the children's food. If it's hard to change in our time, how will it be changed in other times? Do not throw away the children's food.